Hallo ti, benvenuti al mini sguard. Ad oggi discorriamo di un tema che è importante, che viene un blidaus, razzismo. Per fare attento per quel tema, il Canton Grigiun ha organizzato in Jamna un conto razzismo, con differenti occurrenze. A noi siamo stati insieme con le saltonzes Liv e Lia a visitare un workshop. Poi sault cheu fan ella schon dapi massa ons ed investeschen biade lur temps lieber lien. Als wollen Liv e Lia den tonnen pro auze cioè del tutto fac nief. In sault che les conoscen è un bo. Nus menet en pro in nief sault, il sault indian, halt tot autos moviments, et quel sault leo halt quel sai, et quel leo sai halt un bo. Also del modern dance e ballet è tutto fit structurau e del indic craiu è tutto l'om e tin satar cens vul also ja. A cosa per te però in nov salti nega? Jaus a fit paschair da das char quai et quai fit nov et ja salegre. Sincese legre sul pifetch. Atmen sind tot, aber plifetch sel en pro in nief sault. Aschi inizialgen elles durant l'amna contro il razzismo la chance di imprendere e conoscere una nuova cultura. Madura Kajiraj ha cresciuto sia quera, ha regis a Sri Lanka e salta il salt indic classic. Ed oggi mai il workshop al centro di giovanils a quera. Tipisch per quel salt è un ritual all'enciata. Das Erste, was ich erklärt habe, dass man da sich entschuldigt hat am Boden, dass wir fest stampfen. Und dann fangen wir langsam an mit Tattern. Da geht es nur um Stampfen. Und dann mit Nattern gehen wir schon weiter. Und dann geht es einmal noch weiter. Causa partecipation a fonds de differents lungats e differentes regis, che ne viarz per imprendere e conoscere in una parte di un'altra cultura. A propos, il salt classic indic viene tradizionalmente mosseltaus de donnes, ma oggi importa quei nuot. Das sind jetzt wenige Schritte, die wir jetzt gemacht haben. Wir können auch ganz andere Sachen zusammen mal üben, machen. Ich kann noch etwas vortanzen, können wir noch machen. Wer Lust hat, darf mitmachen. Und die Reihbedienung, man darf einfach nicht Schuhe anhaben. In dem sagen wir Mutter, was wir hier mit den Fingern machen. Und jede Mutter hat einen Namen. Das zum Beispiel ist Tiripada, sagt man. Wir prenden Bumo in ihr Salt, wo wenn und Pleuz der Milsbitier. Haben wir 1, 2, 3. Dann auf der anderen Seite. 1, 2, 3. In prima lezione di salt indic classic per Lia e Liv. Eule lustades co che les a mezza von. La musica va schon so mezzo von in textia e las rassas halt la vestidira. E fit autor, fit els fan bler con els mauns, els pais e con musica e curios. La scolasta Madura queta è grandius che Liv e Lia entstades a schi interessades ed hanno priu a schi spert in Niev Saul. Ich war sehr überrascht, also, dass sie das können haben, weil wir haben das einmal monatelang geübt und viele Stunden und für das sind sie gut gewesen. Ja. Ci sa, che Lia e Liv vienen in futur sper il modern dance e ballet e a saltar indic. Ni in provincia è un insalt di un'altra cultura. Ed us, per tu quelles e quels che lessen e fa cun. Jetzt machen wir von Natteren 50 Natteren. 50. Takka ta dingena tom. Teyum. Ta ta. Teyum tam. Teyum ta ta. Teyum tam. Teyum ta ta. Tam. Teyum ta ta. Schon un politgreff per moi. Bien, ja vai dus come se ne hast sche vappel salta.
aber il principi schon non cool. Il plaid racism as ti si dire schon odiu. Denton c'è tot racism. Moton racism savesio different. Nia ois il plaz pausa ed in conscolar tocca puspaina gains es cavels cun isperas vi. Nia aber insomma bubudien quai. Per quai faila il bia en duas kickers. Se Selim emprende a conoscer alters affons, demandan quels se vens il medem. Den under vinst hat ich meine gesagt. Ni In vizia che tis auter, dir kniscia. quelles demandas disturben fetch el. Ella ni scheusa quera a viva schon a din el grigiun. A Zahira a schon biaga steutet la quai commentari quella ida compren ni è en scola. Wow, dit is quella proprio ben romansch. Da quai bo, ella oi ni schide keu. Tot quai oi exempels per racism el mince di. Racism oi per las persunas coin bo pertucadas se vens nianga schi simples de realisar. Perciò quelles pinches molestas e commentaris paren sila in prima liada buasci dramaticas ed ein se vens e bo manigiadas nausch. Mo tot quai cagiuna sentiments negativs en nia Selim e Zahira. Se vens senza che celles persunas realiseschen ni leven insomma quai, vegn a schoia dau il sentiment dels chien auters. Che quai a zicia schliet e quel saudan a schoia bodil tot vitier. A quai fa male dels trois. Perciò la finale oi ni cheu da casa. Racism oi poia, se persunas vegnan tractadas auter per voi de lur calur de pial, veseo ni la derivonza. Racism monta che certas persunas straccian china gruppa oi megliera ni mendra chin'autra. Racism oi melgest a scumandau. Perciò la finale voi nus totes a tots ils medems drechts en porta bo de nonder ch'ins vegn ni con nus vesino. Nus veim viu von il workshop del salt tradizional indic, no che liv e lia hanno pruden conoscere una nuova cultura. Quai ha dinton bustau la soletta occorrenza per far attent a combattere il racism quest'amna. Con differenti azioni contro il racism, al cantun tematisau il problem. Oi ha daus entupadas en differentes formas, con giucs, in una serie de film, discussiuns, ni eba e sauls, a quai per giuven a vei. Una de quelles acziuns o il mosaic de la humanitat. Per liets ein scolares e scolars dil scalem aul de differentes scolas de guerra se messen semmen e begdiau si quai apparat de fotografar a miez guerra. Cheu asten totes persunas che van speres via al mercau schaffar in a fotografia. Tot quelle singulas fotografias vegnan rimnadas e lu messas insemmen tier in gron maletg. Nossa idea è di essere al mercato e che tutto l'aiuto che vanno per senza partecipare e mai mettere in segno contro il razzismo con cui ci fanno una foto. Tutte quelle foto che non sono date lui in gran mosaic bild o quai nome che da bie pinches date in gran maletg et quel des esser co insegnan contro il razzismo. En tot an las scolares e di scolars rimnau enturn troicien fotografias. Quelles vegnan lus il computer messas a schoia in sperlautra et elaborades chi dat in nief maletg. Ed il culoi, schins va de tier dil maletg, vesins las singulas fotografias ed è con diversas che nus totes a tots essen. A quins mera de pilonch neven, se mi schoiden las singulas fotografias tier in nief gron maletg. L'idoia oi de muassa eschen nus voi in differentes culturas, religions, calurs de pial, sudi nus tots der ina gronda cuminonza. Ed i altri nesce lo son un poet coi salt indic. Bien che la madura è una buona scolasta. Grad ma a scuola fa. Giù genoies. In, dus, treis. In, dus, treis. In. E tu nesce lo indic. Tschüss, vai bene, dopo un glöti. In, dus,